Enhlekani imingiselo yomngana lona FM nakuhlekanisa kwala ngengisela xitichi lexi ri ko eka nhlekano siku ra namuntlha mina ni khala nga Pet Mathebula n'wana rismato wa Jimo xithango wa xingirtano wa jejano makunela wa ndandadzi ta ka wena twi hirila a studio 1 again nhlekani lo mingiselo wa mina na kupfumela ku ri kwala nga ko yime kulunga ku lava ku ta twa ku hi ku khomile namuntlha ra ntlhanu wa switwa ku timhaka ti tele ta tiko leri hi ku ya ku hambanahambana ka tona loko hi languta ka timhaka ta minjhekanjhekisano leyi nge le ku yeni mahlweni loko ku langutiwa ka timhaka ta ku sweswi ko to fanele ku langutiwe mhaka ya ku va ku langutiwa hi tlhelo ngopfungopfu ra ku va ku langutiwa ku xana va ta tirhisana njhani tanihi mavandla van'wana va ku mavandla lama va ku tirhisaneni ko va mhaka liya ya ku un'wana na un'wana langute xikhwama xa yena un'wana na un'wana i langute ku ya dyisa ku yini ntlhanu lawa malembe lamawani n'wina mi ri yini i timhaka leti hi lava ku twa toho eka nhlekana siku ra namuntlha loko te tani ntwe van'wana va kha va ku hayi ngoma ya sungula a tindhawini to hambanahambana ta Limpopo i nguva liya ya ngoma na n'waka ka lembe leri se swi nga leswi ta va kha hi twa ku swi fambe njhani hosi Mdavula va yime kulunga ku va bula na hina laya ka ntlhanu timinete ku bile awara ya n'we nhlekani lowu kambe ke hi nga se bula na vona mingisero me hi ta tsakela ku twa wehe kwalaho nga koho ku timhaka i tingani hi ta tsakela ku twa wehe ku wehe u ri yini kwalaho nga koho hi ta tsakela ku twa wena ku laha u nga koho u khome yini hi ndlela yo yele mbatwile va tlangana va haxo wa Afrika-Dzonga va le ku vikeni ku ri va Democratic Alliance va ri hayi vo va nga pfumela ku va va tirhisana kumbe ku va nghena ka mfumo lowa nhlengelo Government of National Unity ntsena loko umkhonto wesizwe party na Economic Freedom Fighters na Patriotic Front va hoxiwa se hi mhaka yin'wana leyi kumbexana nga ti vutisa koko se kahle ku ta hetelela ku endleke yini hi ta hetelela hi kume swo kuma ke i swivutiso leswi hi nga le ku swi vutiseni mingisero mugana lona FM 0860002543 kumbe kandlisa rito ka 06574443 lexi ndlele va kha va ku a xi le ku tirheni kambe ni ta vutisa muhumelerisi la ku xa tirha namuntlha ke handle ka sweswo u nga tirhisa mathevela dpr.sabc.co.za era Afrika mungana i x handle hi kota ku twa ku mahungu i yangani lawa nga ya khoma hi ku ya ku hambanahambana ka wo kusuka ka timhaka ta ku sweswi a swi tiva ku na va mani lava va nga helela ku un'we wa vo a va premier ka swin'wana swa swifundza sweswi hi vulavulaka hi swona tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku va hi twa wehe ku we i angula u ku yini 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka leswaku hi ta va hi kota ku twa ku u angula u ku yini ku na leswaku tiko leri ku na machudeni man'wana ni nga ta bula na vona kwala loko hi kha hi famba ka nongonoko vingi ya va ri ka learnership i van'wamabindzu lavantsongo leswaku vo lovhe va ni byela ku vile ka learnership yi katsa n'winyi wa xipano xa Chippa United ni veni hey kahle ku va ku endleka yini laha ni vula ku a ni ali swi nga endliwa va ku ku na learnership yi katsa ku Kaizer Chiefs Orlando Pirates kambe hayi ku yi katsa va ku yi katsa Kaizer Mtaung kona kambe va ta ni hlamusela kahle ni twa ku va ri yini kambe va nga se ni hlamusela a hi twi wena kwala nga koka 0860002543 wena u ri yini ha langutela timhaka ha langutela timhaka ta ku xiyimo xi njhani ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta mfumo wa nhlengelo hi ku timingisela mina 0860002543 vafana va tlanga namuntlha laha ni nga koho la ko va mini ri nexe ni swi tivaka ku vafana va tlanga namuntlha lavan'wana wa swi vona na mambalelo ya koho va swi tivi ku vafana ya tlanga kambe a hi sunguleni mingiseri lowo sungula nhlekani mi amukeleni ka mugana lona FM buti wa mina mi pfukeni Pfukela njhani? Pfukeni. Ni ze ni nga nghena tolweni hi mhaka ya ku ingaku ANC yi nga hlangana DA ntsena swi tikomba ingaku swi tsandzini and DA ku komba ku yi honest ni vona ingaku yi laya yi ri loko ku ri na mani na mani mhaka heta ku sungula sweswi ni nge ngheneleli leswa unit what ntiyiso i ku ri Ramaphosa leswi va nga swi endlisa swona ni vona nga ku swi ta yisa tiko mahlweni hi ku loko hi languta hi nkarhi luwa wa loko ka ha fuma Mukhalabye Mandela hi yexe loko mo tsundzuka a ku ri timhaka ta ku swilo a swi famba kahle ikhonomi a yi tshame kahle se leswi ni kombela ku swona ni kombela timhaka ta ku engi DA yi nga ti exclude
a yi vi koho hambiloko lava mavantlelamaingo a yi va lava ku va va koho laha ndzeni a yi vi na vo kwalaha ndzeni Bootpack ku ve ni hi kota ku at least swilo swi kota ku famba kahle because loko va ku ri hina va ka ntimeni hi hlangane hi ri hexe laha ndzeni laya Bootpack a swi nge fambi swilo ku nga swi va khale hi nga si fika ka 6 months kumbe 3 months mi ta vona se karhi ku bananini mara ko va na valungu la xikarhi Bootpack swilo swi ta famba lero DA hi yo number 1 matlelela kwalaha ka valungu kase ni lava ku loko yo ka hi nga ri na mix lowuwani swilo laha tikweni swi nge pfuki Bootpack tihomu letiwa hinkwato ti huma laha tshangheleriwa ti huma laha tshangeni tihomu leti hinkwato lero loko hi ti sivini hi ti vuyisa hi ti siva ti tlhela ti vuya laha swo ti nga phohlisa swo Bootpack ti ya phohlisa swona so that's why loko a hi ringeteni ku hi hlanganisa hi ku hambana ka hina then hi vona ku tiko ri nga yisa ku yini amahlweni Bootpack hi leswi mi ni rilaka swona hi ku leswi swa ku ta tlhela hi siva tetiya ti nga phohla laha hi ti vuyisa laha futhi ti nga tlheli phohla i ku hi ta tshama hi ri ndhawu yin'we ka tibaxi ndiwani i mavonelo ya nkunela ka wa mina a yi kona Bootpack no ni mi twile papa a khensa swinene 0860002543 muhumelerisi va tiyisisile va vula tani ve ri nomboro leyi ya WhatsApp yi kahle a hi rhumeleni ti-voice note ka 0657443911 0657443911 inhlekani hayi muhaxi minjhani papa hi pfukeli minjhani mi yingiseli rixe njhani na kwale Giyani hala Pitori ka titimela swinene mi lo langa mi rini n'we ayo langa xiyimo khalanga khalango mina ni lava ku ni hi pfuna mani hi le xirileni lexikulukumba n'wina va khalanga a hi tlheli ve le ku tsemeleleni ka magezi siku na nhlikani le ka papazela leswa tintambu ni byeleni ku va za va teka tikerekeni ka golgota va tsemili se vaakatiko va na xiviji va vulavula hi swona va tlhela va vitana na vahleketeleriwa va vulavula vatshami na vona the same night leri ku nga endliwa sweswo vanhu va tlhelanga ka papazela 2 o'clock a ku huweleliwa ku pfukani hi hlungisana na vanhu lava maphorisa ka malamulele na voho a va koti ku va va pfuna vaakatiko ka xiyimo lexi ku loko se va kha va tsemelela tintambu khalanga swi njhani na kambe loko mo ku va vulavurile va tshame na va ehleketeleriwa mbula yini laha ni kombisa ku a ni nge loko tintambu leti nga ti tsemeleriwa swa endleka va ku paradise kumbe a nga va un'wana loyi a nga hleketeleriwa ku a nga va a tsema tintambu I'm just giving an example u kuma ku swilo swo pfumala vumbhoni byo munhu a swi khomile amaphoriseni a wu koti ku wina mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona miyingiseri munghana lona FM 12 timinete ntsena ku bela awara ya 12 se miyingiseri ma ha ri kona musi hayi khalanga ni nge fambi ni nge se hi nyika xitshunxo ka mhaka leyi hambi mara lava xitshunxo ka n'wina na khalanga ni le ku ti vutiseni ku loko ku tika ti tsemeleriwa maka ma ringeta ku tihlanganisa xo sungula na maphorisa xo xa vumbirhi na vavukosi ku va vuhosi kwala ka ndhawu yeleyo ka Papazela na va ka Eskom xivutiso xa kahle ni ta yi hlamula hi ku kongoma siku leri ku nga va na meeting Ndabezitha a va ri kona Papazela hi vona va nga kombela ku a ku vi na ku hola ka mhaka leyi hi kota ku yi boha ku tsala ku swi tshamisekile va ka Eskom leswi va vulaka swona nhlamulo ni nga yi twa va ri vona loko tintambu leti ka ti tsemiwa va ta veka aka ti-essential places like tikerekeni aka ti-business area hina swi vula ku loko ni ri paradise ku tsemiwa ntambu mutini wa mina no fanele ti xavela ku vona va hava order leyi va nga na yona tintambu leti va nga ti veka se yi languseka yi nga ri na solution ende leswi tlhelaka swi va n'wina khalanga loko tintambu leti ka ti tsemisiwa leswiwani ni kuma ku hina hi nga va hi ri tiko ta ra ka Papazela ku hi ta endla sweswaku hi ta patrola hi hava swibamu swo sungula loko ku ri ku swigevenga leswo hi duvula swi hi dlaya se hina hi kombela ku va xiphorisa va ka Malamulele na ha vulavula hi vona va komberiwile ve ri n'wina tiko
rhanga mi lunghisa mhaka ya n'wina laha mi tsandzeka ku hina hi ta kota ku ngheneleni na siku leri ra meeting a hi lavini va kona va kota ku addressa community mara va kombisile vona va tata loko se hi koti ku vulavula hi vona ku hi endlisa ku yini ku ya mahlweni mara loko ku kha ku patroliwa vusiku ra nga phapazela rikulu loko mi suka le gandlanani loko ma ha ri gandlanani ku tsemiwa hala xichavu loko ma ha ri xichavu ku tsemiwa a zone 4 ni vulavula hi miti yo hundza 20 leswi swi ka phapazela va nga ri ku yingiseleni ka Afrika wa vulavula hi ku kule ku tsemiweni ka tintambu se khalanga i xirilu lexi hi nga na xona ene sweswiwani loko ni nga hoxisi ku na ngoma yi nga ta yima loko ya yima ngoma vavanuna va le tshaveni ka pitbull ku sweswi ta sala swi va wese ku ani loko ku yini ngoma hi lava vavanuna va tsutsumaka va ya tshama nhoveni va kha va hlayisa vana va vona I think hosi Mdavula va fanele va vhe va hlayela tindhawu teto ku ngoma yi ta va yi kha yi yima khalanga se ha kombela maphorisa ka malama hayi va nga ti va ta hi pfuna ka phapazela swi nge koteki ku maphorisa va ta rindza tintambu a sweswo swi nge koteki ma vona muganga yi tele njhani ka loko va ta rindza ka phapazela mindzuku a ntlhaveni ka makhuvele ku ta kha ku rindza mani loko va ya ka ntlhaveni ka makhuvele ka ngomu paradise sweswo swi nge koteki kambe leswi nga kho i ku swa tiveka ku loko mi ri mugangeni ma va tiva ku vanhu lava nga duma hi ku mi xavisa hi va mani se ngungumelani mi ya va khomisa vanhu valava se valava mina a ni ta ku ri lexi xi lavekaku loko ku ri ku paradise a hleketeleliwa ku u dila hi swo famba a tsema tintambu a vekelela vanhu a khomiwi a hendiwa over aka Malamulele hambi sweswi loko mi henda paradise namuntlha ka Malamulele mundzuku mi ta ku kuma ka jikajika ka phapazela hi swo swi karhanisaku hina hi ri vaaki xilo xi fananga ni mi twi hi nga dyi nkarhi wa van'wani inkomu inkomo a hi dyi nkarhi wa munhu un'wana na un'wana na nkarhi wa yena kwala a ku dyiwa munhu un'wana na un'wana i ta na vonelo ra yena loko ri herile loko ri nga se hela ri se hela a ku na loyi a dyaka nkarhi wa un'wana 0860002543 a hi ku timingisiro wa mehe nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka hi ku tisela wona twi kusuka haleno a studio 1 a Giyani hi laha hi nga koho mingiseri wa mehe a hi ku tina wehe ku ri yini 0860002543 wena u angula ku yini kwala u nga koho ke un'wana mingiseri loyi nhlekani khalanga mpfukini pfukile mjani mahlawuti awa hi pfukini kumbe mi te xikala vito ka muhumelerisi me ni tiva rito ra n'wina ni khomeli mboxi na yi twa na voicelini loko mi ka mi ringeta ka mi tiphata mi ka mi hlati number of phone no ve ni hleketela ku ekhalanga swi vula ku mi lava ka madlara yi dlaya liwani ana yo sa lawo ka teka but mingiseri kona va tevele Pitori loko swi xiramxa na yini Pitori a va kona kaya swi endleka mhaka leyi sari yi lunghisiwa mara munhu nga hlamuli yo yaleyo hayi hunde impela na ha ri ku hlamarisiwe hi timhakeni ta democratic alliance impela hayi vaxingi va hosi Yesu laha dyana vurhangelo yin'we mina swi na pfumela democratic alliance tolo kunene ka masiku ya ha ku hlengeleta mavandla ya tipolitiki yi ku n'wina mavandla ya tipolitiki ni kombela hi ta vumba vandla leri nga ta kota ku ya susa ANC ematimbeni ku ANC kota kusuka ematimbeni ko sile ku abuse ka power mavandla ma hlengeletani ma ve na timithini nyana loko ntsundzuka ko hlayahlayanyana nga ku kun'wanyana wa ku mithini ndzeni hi ta kun'wana ku taniwini so namuntlha DA yona ya ku ya hlangana ANC mavandla lama man'wana mahlengeletini ya ku hi fanele hi ya susa ANC ematimbeni namuntlha va ta sala ku mara a ni ngo ya kha ya ala na yona yi ri ni nga nghena ntsena loko mi nga vitani EFF mi nga vitani MK mi nga vitani PA hi swona loko yona yi ze yi nghena swi vula ku tinambara leti laveka ku ringanile mavandla laman'wana ma sala handle yona yi fambaka na ANC va ri vambirhi a va ha lavi swicakala leswin'wani a swa ha boheki swicakala leswin'wanyana so no one khomisiwe hikwalaho ka ku DA yona yi kha yi bapeta swinene yi karhi yi huwelela ku ya xiseni ANC matimbeni namuntlha yona yi lava ku famba na ANC yi lo vona yini aka tipolitiki ta Afrika-Dzonga loko ku ri ku na hi vaaki ha khome mihlengetele ku politiki yi nga ta hi fambisa ongeti loko ni languta laha sweswi na mina ta fana na van'wana va vayimbeleri va ongeti hi ta tlhelela ku voteni the way swi vonisa xiswona
a ni ku mavandla laman'wanyana ma karhi ma tiyisa DA because mi ta sungula ku na mavandla swivandla leswi kona a swi karhi swi nyikiwa timali hi DA ku famba ni meme yimisa mavandla ku na hi loko mo tshika mi kuma tiphesente to karhi ta kota ku tatisana hi kota ku susa ANC matimbeni mavandla lamana a mi ta swi vula ku ma sele a handle ivi DA yo yi famba na nala wa yona loyi nge te i nala wa yona leswi swi vulaka ku i ntiyiso ka tipolitiki a ku na nala a ku na permanent ho fanele hina vaaki hi teka matihlo hi languta ka timhakeni ta tipolitiki to ku yisa tiko mahlweni yeza ha pfumela mara ku va ta ha ku hlanganile va fika va endla swilo leswinene a ni pfumeli mina se ka xiyimo lexiwani a ku fane ku humiwa njhani ka xiyimo lexiwani hi ku ma swi vona ku PA na EFF loko swi ta ka vahlampfa ti kokelana leyin'wani ya hala leyin'wani ya hala ANC iveri loko va vulavula na MK yo blutika se swi swa muxaka wolowo ku ta helela ku ndiwe yini hi langutela ku vhetlelela kwele ka ku vhota ku ya hela van'wani va ringanyeta kwako ya ku pfuna vaaki khalanga eku ya ku vhoteni rambirhi laha nga ta kota ku kuma vandla leri nga ta kota ku ya tiyimela ri ri yona swa mavandla mambirhi swa ku ya ta fambisa tiko a hi ntiyiso ni nikile xikombiso vhiki leri nga hundza ni kokwana a ku na n'wansati a nga ta tshama na vanhu lava mune ivi hinkwavo va n'wi yingisela ku ta tshama ka ku luwa kwala ka ndyangu walowo so na sweswiwa hi ku kombisa khalanga a hi tsala na hansi mi tsala na siku ra namuntlha mi languta loko vhiki leri taka yiwa a palamende mi languta swilo leswi nga ta humelela a palamende a ku nga ta ku nandziha nchumu leswi vulaka ANC na DA a va ringete ku byela vanhu ntiyiso yini va nga pfumelana hi xona lexi nga endlaka ku tiko ri kumeka ri karhi ri famba kahle before va ringeta ku tshama hansi va fanele va hlayela vanhu milawu ya vona leyi va nga twanana hi yona ku hina na DA hi twanane ku fikelela la loko vo languta Patriotic Alliance yi kombise timhakeni ta kahle ta ku loro laha ka vandla ra loko va n'wi nyika Mackenzie va n'wi nyika position ya Home Affairs i ntiyiso position ya Home Affairs yo yi tiferile va swi vona ku loko mihiselo ya fika tshama laha obvious a tikweni ku ya sungula ku cinca ivi swi endla onge tiye i le ku korhokeleni ka vaaki swi endle nga ku vo a ve le ku tirheni so na sweswiwa loko ku ri hi ku mavandla lama venye makati ku fana na Patriotic Alliance ni valavuli lamambirhi loko ri va ta va nga ri katsangi leswi vulaka xikoho xi nga ku endliweni xilo lexi hi raka hi xo lembe ra 2024 na hi 2029 ha ta hi va na problem leyi fanaku eka herina hi mhaka service delivery swi tikomba onge ti lo hlangana timbabva ntsena ti helerile nemetweni inkosi ekensini 0860002543 inongona ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM na khomera timinete leti ni lava ku tinyika vayeni va mina lava nga kola a studio 1 va nga na xirilo ni ringete ku xi yingisela loko va xi hlamusela a ni xi twisisi kambe kumbexana loko hi kha hi xi yingisela hi tele na n'we kwale handle mi ta kota ku va mi xi twisisa xirilo lexi va nga na xona kambe sweswo hinkwaswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku loko hi hundze hi le ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 tinhlokomhaka toleto hi tiseriwa tona Bongi Will Bongani Maluleke ya Bongi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela nangonako hi loyi ta ka wo thwi kusuka la a studio 1 a Masingita Mall hi la nga ko wena loko khijikajika lomu dorobeni i languta miako languta man'wana mavhengele lama nga matolovele kuma ri pfarile swi vona ku ra ha tirhi wa tivutisa ku hi fike njhani ka xiyimo xexelexo kambe ko va xifaniso xa laha swilo swi nge le ku yini kona laha tiko ri nge le ku mbombomeleni loko vhengele ri pfala ro wa ku wa ka vhengele swi vula ku hela ka mintirho ya van'wana ku hela ka mintirho ya van'wana swi vula ku vusweti byi ya byi nyanya se loko mi ka mi teka swiboho van'wana tipolitiki mi swi tiva ku mi nga tsakisiwi hi ku vulavula mahungu ya veri yini yo mi endla ku mi duma mi va ti-populist swi hleketeni ku na munhu a tlelaka a nga dyangi ku na munhu a nga heleliwa hi ntirho se ku mbvulavula swilo leswi nga ntiyiso mi hembeli rixaka ivi rixaka ri mi landzelela ri hala na hala mi ku ku ta endleka leswi mi nga mi swi tiwa ku mo hemba ma swi vona swi languteni na sweswo loko mi kha mi vulavula kolo mi vulavulaka kona sweswiwani na a ni na ka ku ntombi i na ring swi vula ku na mhani la lava va nge a va ri ku leteriweni eka project yin'wana avuxeni
Ayi minjani man Ipfukile langutani njhani? mingish ya me epokeni byelani va ngiseri ku n'wina hi n'we mani mi suka kwihi ku endleke yini mina Promise wa ka Mabasa sweswi hi suka hi ri ka Maswanganyi hi na problem yo hi January loko ya ku heleni hi recruitwini va ku na leadership ya business venture then va ku loko ho va hi swilo swi helerile hi nga sungula hi masungulo ya February so a swi vangi tano hi mhaka ku mi kuma ku van'wana a va se printa maphephe va loko va ku swilo hinkwaswo swi helerile va vula yini a hi fanele hi submita ti-matric certificate ID na fomo leyi a hi nyikiwini ku ya yi print na proof of residence na proof of account so van'wana mi kuma ku va hlupha leswaku va ya printa va na mali se ku hlweriwa na nhlayo leyi a yi laveka yi nga se fika ivi hi February kwalaha xikarhi ni nga tsundzuki hi ti byeriwe ku hita hi hamba hi ya hi fika hi kombakomba ku hi leswi karhi mi swi endla then hi nyikiwa na hi sayina na register then loko ku sungula March hi yini 3 days hi attend va hi yimisa va ku hi ta nyikiwa official date yo sungula ivi hi ti 18 va ku hi ta attend ha sungula hi ti 18 ende ku ri ku hina se hi attendini masiku lama manharhu hi nga ra ku ri ti 2 ti 3 ti 4 ta March ivi swi ya ku ta coordinator a sayitini ra hina hi ku a hi la ku vulavula na hi mhaka ku twisa maholelo va fike va hi byela ku mali yi ta nghena hi ti 7 coordinator ema i Rirhandzu Nkuna wa ka Khakhale ivi va ku mali yi ta yi kuma hi ti 7 ene hi nge kumi 2000 leyi a va yi vurini ka stipend va ku ta kuma yona hi ya kuma 900 rand hi vutisa swivutiso ku why swi fanele swi endla hi ndlela leyi va ku hi ku ya hi attendani n'hweti hinkwayo se hi vuya ndzhaku ka ku hina hi attendini ku sukela February so va ku sweswi mi nge swi hlayi n'wina siku leri mi nga ri attenda ri nga hi ri tivaka ra straight i ti 2 na ti 3 na ti 4 ta March mara masayiti laman'wana ma sungula hi ti 18 ta March swi vula ku yini mi ya hlayela kusuka eka ti 18 ta March okay ivi va ku liya ya hina hi ku hi attende na 3 days va ta vona ku endlisa ku yini ku mali ya hina 3 days ya ti 3 na ti 4 na ti 2 letiya hi ku okay ti 2 ti 3 ti 4 ka ku hava ti 3 na ti 4 na ti 2 ivi se ti fika ti 7 mali yi nga ngheni ya kuma mali leyi yi nga ngheni a ku ri ya 900 ya 900 hewa ya yi kuma hi ti 18 ku ni nga hoxisi loko yi ka yi hlwela Rirhandzu Nkuna a ku yini a va ku mali yi tata hi mhaka ku swilo leswi i joint venture so joint venture i yini a hi khampani yin'we leyi a hi dila na yona ku na microbiz swi ngheni loko swi nghena kwihi veri ku na vo holela ku na lavo hi setela swikamelo ku na lavo hi ndlela switifiketi se lavo holela va kavanyeta yini ku hola a ni vo holela leswi na hina hi nga vutisa ku why fanele swi va tani va ku vona chipa a ku holeli yona chipa yini se veri chipa academy n'wini wa khampani leyi hi luya wa n'wini wa team ya Chipa United Chipa Academy n'wemile ka Chipa Academy kumbe Chipa Academy yi tirha swo dyondzisa leyo holela i microbiz leyo ndza swin'wana lete kuna sita kuna microbiz ku tlhe ku va na yo Chipa Academy so mali okay se yi hlwerile hi ku i joint venture yi khomi kwalani ni kombe ku hindele vhengeleni loko se ni vuya i ta ni byela ku se ku yi hlwerile ku va joint venture se xiyimo xi ri yini sweswi okay khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu makume timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na ha ri na N'wamabasa la a nge le ku vulavuleni N'wamabasa a wu kha u vulavula hi timhaka ta ku ku hlwele ku fika 900 a hi tsutsuminyana loko ku hlwela ku fika 900 loko n'hweti yi hela leyi nga landzela leyi mi nga tirha hinkwayo yi nghenini 2000 ya mithemiso yona a yi nghenanga va te yini va hi byele ku mali le kuteni ri nge heli 2 days nga yi kumangi after masiku a kha ha vutisa va ku va le Phalavra se va horile va le Vryburg se va horile ku ya tlhe ku ya huma manyininyini ya ku na hina va ka Maswanganyi horini ku byeriwa group yin'wana va swi vuyisa lavaya ivi hina hi vutisa ku why mi ya hembela mi ku hi horini ho le kwini
ivi group leyi n'wana yona na a yi nga holanga a yo byeriwa ku mi ta mali yi le kuteni ku va ka Maswanganyi va horile se hi fike hi vutisa sweswo hi byeriwa ku hi mhaka ku mi sende screenshot xa phalavura mhani twi nga ku n'wi mi horini ku lo endleka xihoxo hi ku okay se hi tlhe un'wana wa hina laha groupini a fowunela nambara leyi nga la ka contract a la ku twisisa ku endleka yini a byeriwa ku hi nga jampi ti-channel hi fanele hi famba hi ti-channel se hi ku ya hi mina se rhandzu se mi ti jampeni se mi le ka radio la se mara mina hi ku ya hi hina loko se hi va vutisa se rhandzu mali ve ri vona va na mali ya hina a hi vona va fanele ku va hi holela se ende vo hi vo channel ya hina wena mi recruita hi va mani i mani a khaku va mi kume kwini loko va kha va mi recruita vanhu lavawani va hi kumeka Maswanganyi mina ni recruitiweni Makhelole crash ni recruitiweni va ni byela Manasesi loyi a recruita va ku hayi ku na swilo swa sona so ku na learnership fonela n'wana wa mina mi n'wi vutisa ivi himpela sesi loyi a nga hi felanga mona a hi hlamusela leswi swi nga hi xiswo ku learnership ya ndisa so a yi ri ya nkarhi wo tani ku learnership 3 months maka a hi leswaku a mi fanele mi ti kumela ti 3 months mara kona mi kuma na yini xin'wana mara na certificate mara lexi ni kakaku contract yi vulavula hi 24 months ve ri 3 months a hi ta va khe hi dyondza hi hola the remaining 18 months a hi fanele hi va hi karhi va ta cheka ti-business ta hina ku ti fambisa ku yi tanihileswi hi nga van'wamabindzu lavatsongo se mara ni twi nga ku na kwalani va hi xayaxaya mali va hi tiva ku mali a hi fanele hi ya yi kuma 24 months se sweswiwani hina loko ho fanele hi la ku landzelerisa mhaka leyi hi ya ka mani hi lava mani na ku mi nga mani jampi ti-channel mi ta rhandzi sesi rhandzu ku nga coordinator hina ivi mi ta Mr. Hlungwane ku nga area manager lavan'wana hi va tivi vovo va tivaka ti-channel letin'wana leti mi nga ti jampa leti hi nga ti jampa loko foneriwa nambara ya contract va ku se mi jampa ti-channel se ha la ku ti jampa hi la ku sungula kahle hi sungula hi okay coordinator i coordinator kwihi na kwihi ka Khakhala Mapuve na Maswanganyi a ni sure kun'wana mara tindhawu leti na ri to ni ti tivaka Khakhala Mapuve na Maswanganyi ivi lowa coordinator lowa area manager i yini swi tikomba va katsa na vaphalavuri ku na vankonkwa va rhangeli hi vo Mr. Hlungwane ene Mr. Hlungwane nga ku munhu wa ku tiva Xikwembu mara a va xi tivi kahle loko hi va hlamula hi va byela ku Mr. Hlungwane mali yi fika kwini va ri i sonto fambani kerekeni ama va hlamula hi sonto se hi sonto a ku vutisiwi mali hi vutisa siku rin'wana na rin'wana ivi vona va ku yini fambani kerekeni i muzalwana wa tsotsi ende hi skemeriwa kerekeni a hi dyondza program leyi hi ri kerekeni se ma swi mi vona njhani loko mi dyondza program leyi mi ri kerekeni xikolo venue ya hina a va buke kereke ende komba ku titsotsi ta kahle se kereke va yi hakele 3 months hinkwayo va yi hakele ku fika ku hi ze hi dyondza hi fika makumu va hakele cash yes mara hina swi le ku tsandzeni sweswo ku tsandza 2000 leyi a hi fanele hi yi kume hi ti 7 ta May namuntlha i ti 7 ta June hi la sa fanele hi kuma mali ya 2000 ivi hi ti 18 hiko a hi ta kuma 1100 swi va swi herini se hi yimela ti-certificate se wena mi pfumerile ku i 3 months ntsena ivi se ku ya vundumuka ku hayi 3 months kahle i 24 months hi vutisini na sweswe na khale na khale ivi va hi byela va ku liya yin'wana va ta va va karhi va hi mentora ku leswiya va nga hi dyondzisa hi le ku swi aplayeni ka mabusiness ya hina na ni vula ku va mentora a va nga mentor va ka va mi nyikanyana stipend a va ku ha kumi nchumu 3 months ko hi kuma ku mali then tin'hweti leta tin'wanyana a ha kumi nchumu a hi landzeleleni mavito lama futhi ni vona lawani ni vona Micro Biz SA i training provider n'wina mi wela ka yini la hi ku ya very program detail kuna further education and training certificate new venture creation ibi duration va ku 3 months from the first day of teaching and learning activities le ku hlaya number 4 kwalano ka contract ya n'wana number 4 ibi yi ku name of qualification you further in education training certificate new venture creation SAQA qualification ID 66249 service provider Micro Biz SA hi vo lava hi nga ta landa vona lava va contact person ku nga no mpfumelelo Mzimela kwala ka ti-channel a hi jambi hi ta kona se letin'wana ti mi nga kona kumbexani swa hata swi le kwihi swi le ka page ka 2.44 2.4 eliya futhi mani
18 months, 21 leta ti tatisela. Leta va ku mali a hi kumi, hi kuma leya ya 3 months. Okay. No, switho sweswo mara la ka contract ni lava ni mavito ma leswin'wana ti joint venture letin'wana ti ma alerisaka ku hola ti le ka page ma. Microbis liyo wa number 1 yi afana hi holela lawa ka 5.1. Ni vonini ya yin'we letin'wana ti kwi leta mukhambi ti hlaya lano a ti tsariwanga ni hina hi lo byeriwa hi vini va swo va ku a ti tirhi loko xilo xi nga tsariwanga a xi tirhi hi yo mhaka ni vula sweswo sweswi loko mi ze xilo mi nga xi voni xi tsariwe helo hambi voni na laha mi nge I undertake to immediately advise the microbiz of any changes of my personal information le maku microbiz SA swi vula ku xiphiqo xa ling veri yini vito leri hayi hambi mi karhi hayi mara veri yini vito leri mavasi mina me promise lerero ra ma okay van'wana na va la ku no a ku na xiphiqo hi ta ringeta ku lava swi vula ku n'we sweswi mi fanele mi nyika ti-contacts ta sese Randi Nkuna mi nyika ti-contacts ta Tatana Hlungwane i va kereke yi ni swi tiva ni vula leyi ma mi dyondzela ka yona xikolweni AFM kwala ka Maswanganyi swi vula ku hi ta fanele hi kuma mfundhisi hi twa ku leswi va nga hakeriwa va yini hi lava va dyondzela ka xo xikolo lexi ku vona va nga hakeriwangi ku naswo va hakeriwe hi mani ta kota ku hi swi landzelerisa ka swi kota ku hlangana khetsile vana va mina na sorry swa va bravi swa va bote ana ta khetsile vana va mina swi biha ngopfu byala n'wansati wa un'wana na ku un'wana a swi bihangi ne okay ni kombananga fambani mi ya ni mi vona mi ri vanharhu la kahle mi vangani loko mi helerile hi 36 ka Maswanganyi ntsena ivi ku va na 36 se Maswanganyi ntsena leyiwani a hi no 36 hi leyi nga tikumangi ku 2000 hinkwena hi kuma se swi vula ku 36 n'hweti yin'wana na yin'wana a ku fanele ku 72 it is 1000 that a hi fanele hi kuma 2000 swona a ni vula ku tin'hweti tinharhu mi 36 se 72 se ti 72 tinharhu loko 72 tinharhu hi tinhlayo leti ni nga ti dyondza loko na ha dyondza xikolo ani swi hi fikisa kwahalaya ka va 20 ka va 2 ane laha yi ta fika hi ku 2 hi swona 2 1 6 so ka hala ka va 216 yo 216 so 216 loko u ba vanhu wa pfuka and a hi biwangi konse hayi no vula leyi hi tivaka yoho a ni le ku hlayeleni leyi ya 26 ya 36 ni mi twisisa wa mina inkomo ni khetseli swinene ende kombe loko mi khe mi hi pfuna mi va byi va tshika ku hi konyolola na hina ha swi kota hayi swo wena sweswo swi tshikeni a hi languteni leswaku kahle i mani a nga rhoba mani sweswo hi fanele ni tshemba ku sesi Randi Nkuna na Tatana Hlungwane va ta hi pfuna ku twisisa swoleswo swa ku hikokwalaho ka yini project leyi nga ha fambangi kahle va ta hi yisa na ti-channel teto ze ya fika le ka Nompumelelo Mzimela hi ndlela yaleyo kambe hundzeni laha mingisero me hi ta va heta ka riqingho rero ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku loko ni hundzela xana ku na minongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohlotereki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa
loko u nga a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365, Craig Hall 2024, kumbe u rhumela email eka bccsa@nafsa.co.za. Munghana Lonene FM, makombandlela. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. na randa matimba ya xiyanimoya ta rando se ni tikumile tinomboro ku seleta bahlungwana mara ta bahlungwana va ta nyika na vo valava ni nga na vona la hi kota ku pfunana a hi ri va teke mali a hi ri va dye mali ya munhu a hi ri va kambe loko mi teke vanhu mi fanele mi va hlamusela la swi fikaka swi yaka koho mi va komba ku swi ta lungha rini na koho mi va komba ku xikongomelo xa koho mi lava ku fikelela yini a swi nyamalariwi swilo mi teke minkarhi ya vanhu va teka va ta tshama kuluma va training hileswaku lexi hi fanele ku hi lwa na xo tanihi vaaki i ku hi nga dyi mali hi ti fumisa hi ku tirhisa van'wana na swi tiva ku swi tolovelekile la Afrika-Dzonga na van'wana tipolitiki va tirhisa hina ni ku ti vuyerisa swa tiveka sweswi a va kha va hi swekela na vuswa kwa va hi hlantswa swimbalo va ndla na yini van'wana tipolitiki i va vutisa ku va ha ta vuya na sweswiwa ku ta tlhe ku hela 5 years se va kha va ku mi fonela ni PA mi vona ku hi nga kuma nkarhi na se hi nga tirhisi vanhu va ka hina ku ti vuyerisa se vanhu lava ni lavaka ku va ta ti basisa la se Sirhandu Nkuna na Bahlungwana hi vo va fanele va ta ti basisa loko vi ya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi languta hi kha hi bula na Hosi Mdavula hi languteka timhaka ta ngoma kambe hi ku tsumikisa ro mehe le ka 0860 002 543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tsumikisa ro mina ku we n'wangulo wa wena u ri yini hi ndlela leyi ni rindzela riqingho la kusuka ka a studio 13 hi twa ku n'we mi khomete hi timhaka hi le xiyimo vanhu va le ku tekeriweni nkarhi wa voho 2000 yi tsanda yi humanga na kan'we ku lo huma le 900 randani leli munhu ngo hlangana ya kwala ku nyika loko ri nga sipela li herile a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhleka hilo seyili hallo papa minjhani Bali hi pfukile minjhani swara wa mina pfunani vanhu va pfuneni a khensa swara wa mina lomu ka hamba pfuna mi va tshama va hlamuseta loko va nga ha ri moyeni loko vanhu va ka va pfuniwa a va lehisi mbilu na marito yalawa ku na mukreste wa tsotsi loko na kota ku mativa loko ni ri ka na ha tirha ka tinyinyono ku na nkarhi lowu loko yimelela munhu minkarhi yin'wana loko van'wani va tikisa marito i nga tikisi ku munhu wa wena a ta huma se kambe a hi tikiseni sweswo no ndlela ku mindzuku loko vanhu va nga va dyondza va lava ku pfuneka na swi tiva ku loko i tirhile i nga kumi mbuyelo wa wena a swi tsakisi ngopfu ka hina vanhu va xitima hi kholela na ngopfu kumbe na swi tiva ku mi telangi swona mara ni kombela ku mi ni pfuna ku twisisa ku hikokwalaho ka yini hi kholelana ngopfu hina vantima a kholelana loko mo languta ngo lava kholelanaku ngopfu i va ka manana loko mina ni hleketa ni ze ni vana va ka manana va nga tirhanela ka mina vo ringana ku hundza nkombo loko ni hlamusela va ka manana ku a hi antswisi muholo lowu a yendli 2000 hi n'hweti ka swilo leswi a swi tirhaku n'hweti hinkwayo va kitiwe hi karhi i hola mali munhu phela ka karhi a hola mali munhu se loko hi ngetela mali loko ni lava ku vulavula ni hlamula xivutiso ku kongoma loko ni ngetela mali liya i ngeteleriwa mintirho a tlha tirha ti-overtime to ka ti nga hakeli se me ni tlhela ni ku thayi loko munhu a tirha ka tiawara leto ka hi nga twanangi tona swilo leswi hi ku ya hi Labour Relations Act Basic Conditions of Employment Act i fanele a tlha ngeteleriwa mali ya ku tirha ku hundzisa se a hlongoriwa ene mi a swi tiva loko vanhu va ka va hlongoriwa ka dispensation a lava ku tirhisa rito ra xilungu namuntlha la tinyono ta hina ta ha ri na matimba munhu i ta tiyisela kwala xirhato lexi ya tiyisela kwala tiwashington letiya a ndlela yini ku swihlangi swi kota ku ya a xikolweni swi tlhela swi tiyile
ani phela yavava yeleni tiva swinene mina ni tirheli ka xirhapa xa nkulukumba Albert Mahundla na nkulukumba Ndzovela Bangwani mara a va ni holela R2 hi n'hweti ni kote ku pasa ku sukela ka 4-5 tidzani ya fika ka form 1 a va ni hluphangi ku na lava ni nge va kati hinkwavo vanhu a va fani Sivara. Okay, a yeneni ka leya Mtiyo. A yeni ka ya ku hlanganela mfumo. Swilo Sivara wa mina Bali Pet Khalanga swi ka nharhu ene loko swi ri ka nharhu swa tirha ematiko yan'wana swi ngo tsandzeka laha ka tiko ra ka hina mono mi hlamula hi ndlela leyi ku na leswi nge government of national unity ku katsanela mfumo mi nyika na switulu yo fana na leyi endliweke kokwani Mandela liya a ku ri ku cinca mfumo ku a hi nga tshama hi va na mfumo evuton'wini bya hina byi katsakatsana mfumo na mungu na vanhu va ntima hikokwalaho ku ngheni na vankulukumba bya phelezi vanhu va Home Affairs a ku phakaniwa yeleyo ncinda post yeleyo wena Khalanga peluka yeleyo hi ndlela yini ku fambisa swilo leswi nge i transition hi leswi swi nga government of national unity leyi a yi vulavula hi nkulukumba Cyril Dodo ku va na leyi ya vumbirhi ya coalition i ku mina ni ya tigangisela lava nga na tinomboro hi vulavula hi tinomboro la yo fana DA na tinomboro ta kahle wa minharhu loko ni nga hembi hi leyi ya Mkhondo yi na tinomboro ku taliya ya nkulukumba Malima yi na tinomboro ha swi kota ku ndla mfumo ku mina ni nga na tinomboro to tala ni nga African National Congress ntisi wa laveka African National Congress leyo tsandzeka KwaZulu Natal ni le Western Cape na rhamba ni va lavaku hi ndla mfumo leswi hlupha lavan'wana va ka fana lava va South African Communist Party lava va hava vandla vo tshamaka va garingeta va ku swa hina loko ANC yo kala yi yima na nala wa yoho ku nga DA ku ya hi wona se mi nge hi ku angarhela xitlhango xa ku hlantsweka loko munhu a tsandzeka ku cina mi ta n'wi twa loko se ku tlamuriwa ku nyikiwa xiviko xa ku cina ku mina xiteji lexi a ni cinela ka xona a xo va xitsongo lavan'wani kokwana ka hina va cine ka xona se a ni ta ku va cinile va phele va cinile va mana ni nge vuli mavito mara wena ku ta ku cinile a xi ri xitsongo a swi vulavuli leswi va nga vula swo tolo i ku Sivara wa mina ni hlambanya ku ri namuntlha ku ri wa ntlhanu ku hava vanhu lava rhandzanaka ku rhandzana ko tiyiselaniwa leswi a va vulavula xona nkulukumba Cyril Ramaphosa ka phati leyi ni nga yi votela hi 1994 na ha tirha Joni a va vula ku kokelana nkumba na lala wa wena ntsena mi nga mi kongela mi kokelana nkumba loya ku nga ntlurhuleleki kumekani mi kufumela hinkwenu loko se mi vona ku hi ku kokelana a swi koteki a swi vuyerisi mi nyikana mimbirhimbirhi un'wana na n'wana a kota ku tlela kahle xirhami lexi ku tlula ku kumba lowun'wana wu rahi wa wuya le lowun'wana wu rahi wa ya le mi sala milayini mi nga hinkwenu se swi va swi nga mbuyelangi nchumu xo hetelela ni nga swi huma moyeni liya yo hetelela liya a ni ya coalition mi byele ku ta siyela van'wana liya yo hetelela liya ya minority swa tirha matiko ya le handle swi tirhile maya ni ya teka munhu wo fana na mani na Mayimani a ri na tinambara timbirhi muku leswi hi nga hlanganela la i nga fambisa tiko hi ntokoto wa wena hi ku i na mabindzu wena ma xava wa Action SA swi nga bohi swi vula hi nkulukumba Mbeki leswi ni rhandza ngopfu statement xa nkulukumba Mbeki swi nga yi ku tale va mani swi ta sivela yini vukungundwani leswi n'we hi xilungu xa n'wina mi xi hlamuselaka mi nge corruption a ku ri na xiphiqo xa yini ekenya loko ni ku swa tirha swilo leswi nharhu nga vulavula hi swona va kenya va tirhise yona va tlhenya na va angawula ya government of national unity a ku ri na marhavelo lama hi ma vitana vakanu Kenyan African Union a ku tshwa xibamu ku hlupheka vavasati na vana ene matswala ku tshwa xibamu ku hlupheka vavasati na vana kambe ta ku yi ku na vanhu lava ngo rhandza ngopfu xilo ani loko i rhandza phati i rhandza xilo xi nge tirhi ka ti xi ta tirha loko mo za mi vona munhu a cina hi ximati a nga swi koti ku cina hi milenge mbirhi Sivara inkomu 100 miri loko munhu a cina yini loko munhu a na mtwangi Sivara wa mina a ni tivi ku xiyo mi tsema ke kambe hambiswiritano mi yingisela Munghana Lonene FM kumbe mi nga ha twali kumbe ho va ku twaleni hi ri vambirhi moyeni sweswi na Sivara kambe hambiswiritano a hi yeneni mahungu ya misava ya awara yan'we literi loko hi ya vuya hi bula na
hosi Ndavula ebo nga ta va ka bola na bona na loko hi vuya mangweni misava ya awara ya n'we nhlekani lowu kwala ka mugana Lorraine FM hi vulavula hi timhaka ta ngoma hi la ku ta twa ku ngoma ke yi fambisa ku yini na n'waka ncu un'wana a ku ongeti kuna matiko yo tala lama yi nga nyikiwa matimba ya ku va na ngoma ka matiko walawo xana loko ku ri ku switani va fike njhani hi mhaka yoyoleyo ta va kha hi bula na vona hi twisisa mhaka yaleyo kambe sweswo hinkwaswo mingisiro me endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava ya awara ya n'we hi nomo wa sesi Bongi N'wam'Wanati Maluleke ya Bongi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela so na ta kombisa ku ri vote ya munhu un'wana na un'wanyana yi na nkoka ngopfu loko a ku nga ri timhaka ta vote vanhu lava nga va yima tlilayini nkarhi wo leha va va patient va vota a heta va hi nga ri kona namuntlha la so hetelela vote side ta nyika van'wana nkarhi ni tsakisa hi ku loko muni yi veka kahle loko mo va mi kha mi tlanga bolo ku va na foul referee a ba xitsuri mi kala matlanga mi ya kora gol leyi a yi hlayiwi hikuva yo kala mi kha mi tsutsuma na yona bolo mi ya kora swi vula ku i not ANC yi kombisiwe nkarhi wo leha ngopfu ku ri hey change tincani a ku ri whistle leyi va komba ku ri leswi nga ku swi endleni vanhu va ka hina a va le ku swi tsakeleni or hina tanihi tiko a hi le ku swi tsakeleni a va xi tlangi xitsuri va kale va kha va tlanga va kora ivi gol yi nga hlayiwi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Budpati tiko lera hina leriwani hi hanyaka rona ra South Africa ku ri a hi tshembanani hina va hi ri vaakatiko na vona lava hi rhangelaka va tipolitiki ku ri va swi tiva ku ri this coalition swi nga endleka yi leader ka collusion hi mhaka u vona swi karhi swi teka nkarhi ku va va decide lava ku hina hi lavulava lavana va ku hina hi lavulava va ximbotete hayi mhaka leyi ya tipolitiki yi le ku hi pandiseni ka tinhloko mara mina ni twa swi ri kahle loko ku endliwa mfumo wa lowa nhlengelo ku ta kota ku tirhiwa mavona lomu ka tindzawulo ta government hinkwako ku tirhiwa mara ku hina munhu wo basa one munhu wo basa kumbe va nga ti hlonipha ti fanele ta hina vanhu lomu ka tindzawulo ta mfumo a va hi hloniphi a va ti hloniphi tifanele ta hina hi tirheriwa ku vava ngopfu hi tshwisiwa hi dyambu hi dyambu na vana ncwela usiwana a va na nchumu se mina mfumo wa nhlengelo ni twa wu ri kahle a swi humeleli swa mfumo wa nhlengelo hi ta kota ku tirheriwa a hi le ku tirheriweni hi le ku hluphekisiweni swinene hi mhaka hina hi hexe nhlonge ya ntima a hi mekisaneni na vanhu vo basa hi tshika hinkwaswo leswiya swo khala hi ku yini nhlonge yo basa yi mekisa a yi ngheni tiofisini a yi ngheni tiofisini loko ri hala ripopo ka hina swa nyanya i ntukulu wa Mutsonga a ri Giyanda Hlekani Botpet na muhumelerisi kwalaho Eric Cindani Botpet swilo leswiwani swa tipolitiki loko vona va ANC na va DA va pfuna va ku a Gauteng hi ta tirha swin'we a KwaZulu-Natal DA or ANC va tirha swin'we a Limpopo va ku EFF ya tirha na yini Mpumalanga va ku yini ya tirha na yini swilo leswi a swi ta hatla swi hela swi hola naswona a va ta sungula ku tirha kahle se loko ku ri ha sweswo a ku na lexi va nga ta xi endla Botpet va ta tshama ka va debate vusiku na nhlekani hinkwavo inkomo Botpet a mi ri na tsundzuka Mathebula la suka Alexander aye Botpet na muhumelerisi kwalaho na me a ni vona ku ri mavonelo ya me a ni vona swi ri kahle loko ANC yo endla nhlengeletano na DA hi ku laha ku nga na valungu va hi hlanganile vanhu va ntima swilo swi ta famba se laha ku nga na vanhu va ntima ntsena hayi vanhu va ntima swa ku fambisa swilo hayi swi koti ANC hi vanhu va ntima hi ri ni yi veka so ANC lexi nga xi kota ku xi endla i ku i lwela tiko va hi humesa ndzeni ka apartheid se ku ri va hi yisa ka freedom se ku ri va hi leader ni kuma ku tirhisa vito ra xinghezi to a better future va tsandzekile 30 years hinkwayo ka yoho hi kha yi kurileni sweswi vanhu vo va kurileni so ANC a va yingisele nkulukumba lowa i Mahindra kwala a Cotton Day
Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Ila nga ko min tsarom ngala lona fema ko amkela ka xipembe mbiri xana ngona ko Afrika wa vulavula mbiri timinete ntsena kupila ora ya 10 nangona ka Afrika wa vulavula ntirni ko axela wona trick suka studio 1 a Giyani le Masingita mall ila nga ko nhleka lo ku tisela nongonoko lo wa Afrika wa vulavula enguba liya ya ngoma yi fikile nakambe bafana ba dyabuswa leswaku bafana se va khupukisiwa se va vuya va ri majaha leswi tani rixaka hi tinyungubyisaka so se xivutiso hi ku xana swi lulame ku fika kwihi xiyimo xa muxaka wolowo ke a hi amukeleni Osmtavula hi bula na vona nhlekani lowu tabezi ta nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Intikani Kalanga xikan'we na va yingiseli hinkwavo lomu va nga kona ekhale hi nga vulavuli mina ni swi vonini ku mi ni tshikile masiku lama kotani hi ku busy place na sweswi hi kwala tivumbeni ekile ku vuyeni hi sunguleni kwalano endabezita nguva ya ngoma yi sungurile yi fikile nto van'wana va ku na namuntlha yin'wana ya bala hala va bele viyala tanihi ndzawulo xiyimo xi njhani mi lulame ku fika kwihi vanhu lava va nga ta va bangoma xiyimo mi va lulamise ku fika kwihi hina hi lulamile swi kahle ku ri ni sungula hi vula ku hi ku na milawu leyi hi tirhisaka ku na nawu wa ka national na nawu lowu wa Limpopo hinkwayo milawu leyi yi letela timhaka ta tingoma hina timhaka ta hina hi ti sungurile ku ri khale nyana hi ku lembe leri nga hundza hi ve hi lulamisa hikwalaho ka October 2023 laha hi nga rhumela mapapila ya ku kombisa ku ri va fanele lava va tsakela ku ba tingoma va rhumela swikombelo swa vona and va swi endlile sweswo va hi rhumerile and then kutani ke hi ya tshama a Dzanini a Country Lodge hi langutisa timhaka ta hina a ku ri ti 25 fika ti 28 ta March ro lembe leri laha hi nga hi languta ku timhaka ta tingoma ti yime njhani hi ku ya hi swikombelo hi ya kuma ku swikombelo swin'wana leswi swi nga fikelela swilaveko leswi hi lavaka swona kutani sweswo hi endlile kahle ivi hi humesana permit mara lava nga tsandzeka hi va tsalele mapapila hi va kombisa ku va tsandzeki kwihi na kwihi swin'wana hi ve hi kuma swikombelo or applications ta ku ringana 703 ku ri 38 va xinuna and then 389 va xinuna na 314 va xisati kutani sweswi hi xi endlaku hi ku ringeta ku vulavurisana na hinkwavo lava swi va khumbaka swa tingoma tiphorisa va ka Department of Health rihanyo na va ka NPA leswi va vulaku hina vona kwalani lo suka la ka nhlengeletani ta la ni ta vulavula na n'wina tanihi munhu wa nkoka swinene ngopfu ni twa mi kha mi vulavula hi va xisati na va xinuna ku endleka yini ku na khomba ku na ngoma ya va xisati yi kona mhaka yo fana leyi ngopfungopfu hala ka Xikhukhuna hala swi tele swinene ku nga ri tikhomba yi ri ngoma yinene ya va xisati yi kona ya no hi pela ku dyondza to mi kha mi vulavula hi mhaka ta ku na nawu wa national wa Limpopo yi fika yi vula yini yi ri ku fanele ku endleka yini kumbe ku nga endleki yini loko hi kha hi langutana hi nkarhi wona nawu lowu ya ku vitaniwa Customary Initiation Act wu vulavula hileswaku loko u fane u bangoma u fane u fikelerile swilaveko swo karhi xikombiso loko u ri loyi munhu u fane ku bangoma u fane u ri na certificate leyi ku nga hlahluviwa hi dokodela la nga swi dyondzela leswaku wena swi swa wena swi tshamisekile u kahle u ringanerile ku u nga bangoma and then one food na vana before u va tisiwa le ku va ta nghena angomeni va fane va va hlahluwile they must be screened va hlahluwa kahle ku va fanekerile ku va nga nghena laha ku humesiwa ti-certificate ta medical hi ku nkarhi wun'wana munhu wa famba na mavabyi a ya kwele ngomeni ivi a nga ha dyi na murhi lowu a dyaku wona swo tala swi nga n'wi humelelela ivi na rifu ri fikelela va ku i dlayiwe hi ngoma
se loko xiyimo xi te tani swi vula ku yini swi vula ku hi ku ya hi milawu leyiwani ka ha ri hava ku koka ka munhu mi ya n'wi cukumeta tiharini sweswi ni vulavulaka la hina maphorisa hi vana va ka NPA loyi wo huma xiphoriseni a ka a hlamusela ku anybody loyi a nga ta tlhakisa n'wana wa vanhu a n'wi yisa kwele swi nga fanekelanga mutswari a nga nikangi mpfumelelo ku na consent form leyi a sayinaka mutswari ku n'wana yaloyo na n'wi chucha a hi ngomeni swi ta vula ku munhu yaloyo wa khomiwa a pfaleriwa xitokisini a ya senga se tindhawu ke mi langisa ku yini ku ndhawu leyi hi ku ni tshemba ku mina n'wa hi ringani Ndhavezitha mene xihlangi swinene n'we mi nga ya ngomeni malembe ntaku a mi van'wana va ya tin'hweti ta 6 ivi swi ya kha swi hunguteka van'wani loko ngoma yi ba na n'waka a yi ta tlula malembe ya nkombo yi kota ku sweswiwani ongeti swa swi kota ku swi vuyavuya lembe na lembe swi endlisa ku yini hi dlawa hi mhaka ya ku van'wani va voni mbhovo va lakendla bindzu hi timhaka leyi a karhi a hi adiresa mhaka leyi hi va byela ku tshikani n'hweti hosi anti ka swi ta fa swi leswi tshikani ku endla ingaku i business commercialization yimanyani ku swi endla sweswo hi ku hi swona leswi nga ta onha ku timhaka ta xintu xa hina ku nga ngoma ti nga fambi swona se swi laveka leswaku n'wina mi nga yi mahlweni na hi ndlela yo fana yeleyo na leswi mi swi vulaka leswi a swi kona laha nawini a swi tsariwangi swa nkarhi ku ri hi yima nkarhi wo leha ku fika kwihi kumbe ka mudabula wo ba namuntlha leyi sweswi lembe leri ta ku hi ba a swi tsariwangi mara ha ka va kongotela ku yima nyana at least mo heta 5 years ivi after mi ta bangoma swi nga va kahle a hi ri na vona ka va workshopa kwala ka bindzu lama mi vulavulaka hi kola tihakelo letiwani ta fana ngoma yin'wana kumbe ta hambana naso mali leyi ya kwi hi swona i swivutiso swo tika swinene ngopfu mara no fanele ni hlamula va swi twa va yingiseli mhaka leyi humelelaka laha lava va ndzawulo ya ka DTA minister wa kona holobye wa kona va busy va endla research va lava ku ri ku va na a standardized price va lava leswaku hi hakerisa ku fana sweswi leswi humelelaka a ku hakeri ku fana lexi endlekaka hina hi nga va tsundzuxa xona hi tiri no mi tirha na vaakatiko laha community ringetani ku loko mi charger mi tshama na vo hansi mi twanana na vona ku loko mu ku i 500 rand n'wana va twanana na swona va pfumela mi nga na swo mahlweni se hi swi endlaku swi hambanahambana kun'wana na kun'wana loko mi ku mi tshama na mi vula va mani i mile i va mani hi vulavula hi community vulavula hi vaakatiko lava fanele va tshama hansi na tindhuna na Ndhavezitha va lava timhaka leti okay se ku twananiwa loko o suka a ku i ya vekela price ya yena a ku u lava leswo karhi swi endlisa leswi swi fika lava va chaku va nga pfumelelani sweswo se ku na mhaka leyi mi nge mali yi ya kwihi ina mi lava ku swi tiva sweswo a va swi tivi ke namuntlha leswi mina ni nga hlangana na swona mali lomu yi yaku kona xo sungula yi ya ka luya wa n'anga luya hi nge i mayini a ni wu le ku tirheka ntirho lowu a wu tirhaka lowu ni nga ta ka ni nga wu boxi laha ka mina ni nge wu vuli ivi Ndhavezitha va twanana na mhisa leyi na ye va n'wi nyika xipana xo suka nyuku hi ku i tiko ra yena hi lomu mali yi nghenaka kona ya se swi vula ku loko ku ndliwa leswi ya mi nga sungula hi swona swa commercialization hi nga kombetela Ndhavezitha na mayini lo ya exactly ene hi nga chavi ku endla sweswo kambe loko a humelela holobye a vula ku mali leyi fanele yi hakeriwaka swa ntswa yi va leyi un'wana na un'wana a hakerisa yona swi nga va kahle ku a ni ku na sweswiya swa ku vana va ya dya kwini va xaveriwa swakudya kwini van'wani va swi endla tin'wani tihosa tenti swona ti lava swi vonele swi ya ku halaya swa hambanahambana
ku ve fika njhani ka ku nga vi na xivonelo phela xivonelo xi kahle a ni na va lava va swekaka ma swi vona swa va tsakisa loko va kha va ya kwele hi swo sweswo kusuka na khale hina loko hi ya ngomeni mina ni yimbi hi 1956 a yi ri mhaka yo tsakisa ngopfu yaleyo loko va tile ku va na timhaka ta timanga ku va na ku gangana u dya timanga u tiphina wena nga mudya swi tanyana a swi ri kahle mara ni minkarhi ya cinca empela ya cinca minkarhi a ni ngo masiku lama na nsati wa n'wi kuma ka Facebook a ka ha ri na ku kumbexani nga ya gangisa ni lava ku mi chucha mi nga se famba a ni lava ku tiva ku Steve kumbexani mina nkarhi wo tani kwihi ni nga vutisa na ni nga lava yingiselinyana kumbe fika la ka 1:30 ni nga va nyikanyana kumbe a swi ta ni pfuna na mina ni nga va chavi ni vulavulanyana katsongo mara va ta ni lava ku nga ri khale a ni tivi ku hi nga endlisa ku yini mara wu nga vi nkarhi wo tala ngopfu ni nga ta va na wona hayi hambi wo kuma muyingiseri wun'we kumbe vambirhi ni ta va na n'wina ku fika la ka 1:30 loko a ha rindzela muhumelerisi a ni lavela muyingiseri me ni ta mi vutisa ku loko sweswiwani mo ni nyika xitifiketi na n'waka mi kuma thevula fa mabangoma ka manghena i xa nkarhi wo tani kwihi xa lembe leri ntsena mi vula leswo bangoma hallo a hi ndavezita a ni mi ta va mi ni nyike xitifiketi namuntlha mi ku khalanga i kume xitifiketi xa ku bangoma a se ni xi komile se ni nga bana lembe leri taku na yini xa komba na nkarhi wa xona laya ku ri xi suka hi date leyi ku ya fika date leyi xi herile a wa ha xi tirhisi lembe leri taku lembe leri taku ni sungula xikombelo xintshwa n'wani u endla hi vuntshwa u endla xikombelo xa ngoma ni tlhela vulaka ku ni ringanyeta ku ya hi ba kwihi ngoma leyi kha u kombisa ku ya hi ba kwihi minkarhi yo tala ha va byela ku tshikani leswo mi tshama mi ku mi ya ba ngoma a ndhawini yi ri yin'we a ndhawini yi ri yin'we a hi swi tivi ku mi endlisa ku yini hikuva ku na problem ya van'wani va jikajika a ku hi baki va famba va rhwala vana va vanhu va va yisa kwini leswi nga lavekiki swona sweswiya mani hi twa ku hi nga kuma muyingiseri lava ku vulavula hi ngoma kumbe lava va hi yingiselaka hinkwavo swa ngoma va swi tivi ke a hi tweneni 0860002543 ku nga va ku ri na munhu a lava ku vutisa swin'wana enhlekani hayi enhlekani hayi ndavedzita kumbexani yimani hi swi tshika a hi pfumeleni ku anakeni te le ngomeni a ti vulavuriwi kun'wana na kun'wani se loko tshika ku ri na swin'wana swivutiso hi ta mi vitana ivi hi ta mi vutisa a ni swi tivi ku endleka yini na ha twi nchumu a ni tivi leyi ku le ku endlekeni ka yini hambi ndhawu ta va tsemekini hambi ku endleke yini hambi loko a ni nga ha twali hambi ko endleka yini a ni tivi kambe loko ri ku ni le ku twaleni hi ta twa hi swona loko ri ku a ni le ku twaleni naswo hi ta twa hi swona kambe i mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi landzelela ku ya mahlweni mingisero munghana wa fm a ni ku ni ta mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula na ndhawu yesita hi kota ku twa ku ku na swin'wana mi lavaka ku swi ringanyeta ke loko swi ta ka timhaka ta ngoma hi ndlela yaleyo kambe swi tikomba hi nga mi kumangi kambe hambi ku ri ndhawu yesita na vo a na ha vatwi a ni tivi ku swi nga va swi vula ku na vo a va ha ri kona na alayinini hi ndlela yaleyo kambe swi ri tani mingisero munghana nona fm n'wina mi lava ku yisa vana va ri sweswo ku fanele ku va na xitifiketi xa ku komba ku vana va lulamerile va le ka rihanyo ra kahle ra ku ya ngomeni na swoho loko ku ve munhu o fika koka n'wana wa n'wina mi nga twananangi n'wi pfuleleni nandzu a ya khotsiwa munhu yaloye kambe sweswo ha swi twa kambe miri yi ri hi swihehlo leswiya va nge loko wo ya ya pfule i teka n'wana wa wena a tlhelela kumbe a ya ngomeni ivi a nga kumeki kumbe a ya ngomeni ivi i lava ku n'wi phula i ta hlangana nhloko se swi ta ndlisa ku yina ndhawu ta hetiseleni a ni ku na ku ta mi teka na vayingiseri kambe swi tikomba swi nga koteki a ni swi tivi hikokwalaho ka yini kambe sweswo hi swin'wana swa leswi hi nga ta swi languta ku ya mahlweni siku rin'wana sweswiwani a hetiseleni mi hetisela mi ku yini ka rixaka ngopfungopfu loko hi nga hi langutaka ku nguva yi va yi ri na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana hi nkarhi lowu ya hi na xikombelo swinene hi kombela leswaku vaakatiko va langutisa
xiyimo ku xiyimise ku yini va nga teki vana va va yisa tindhawini to ka ti nga ri tona laha ngoma yaleyi yi nga biwa swi nga ri nawini hi ku sweswi endli swa kahle ngopfu tingoma hinkwato leti ti fanele ku ti biwaka ti gazetiwile no gazetiwa ta tiveka ku hi tihi mhaka ya vumbirhi ku na van'wani ro vhiki reri va nge va lava ku ta ba tingoma leti ha tona letiya ti ta pfariwa hi maphorisa swi ta vangela vana va vona va xaniseka kumbe ku xanisiwa loko mo ku ha tona miri lexi ndlaku ti nga vi tona i mhaka yini i ku nkarhi wa kwa nguva ya khwa yi se sungula ku ya hi ndawulo hambi hi ku nyikile phemiti wena ti sungula hi ti-14 tingoma wena u ya sungula ka vhiki leri nga ka rona swi vula ku manje xikolo xi xa wena a xa ha ri nawini hi ku ni twe van'wana ka vula va kha va komisa sweswo ku ya ba ngoma namuntlha kun'wana hala va loveriwa hala se ni ku mara phemiti a yi vuli swona sweswo swi ta vula ku ngoma yaleyo a yi lunghanga once hi za hi swi twa hina hi endlaka swona hi tsala report hi tsalela maphorisa se va sungula ku tirha ntirho wa vona leswi ta biha hi ku u ta fakiwa jele se u ta ya court ya yima kona se loko mi kha mi hetisela endhavezeni ta swi twe khale nkhani ku loko mi kha mi hetisela kambe swi na nkoka leswiwani ku va hi swi languta loko mi languta n'waxemu na malembe laman'wana loko swi ta timhaka ta ku va vatswari va kuma va ri khombyeni ra ku yisa n'wana kumbe n'wana wa va ngomeni yo ka yi nga ri anawini tinhlayo ti ri yini ya ka ya hansi nhlayo ya vanhu lava va baku ngoma hi ku titsakela hi ku tsakela ka vona va nga landzeleli milawu loko ni nga ri na to tinomboro ta kona swa lembe leri nga hundza n'waxemu swi kombeti swi kha swi henhla swinene ngopfu swa lembe leri lava ku ri ku nga humeleli swi swa muxaka lowu hikuva a ni ri hi ta gcina hi va na problem ya ku ya khoto ku ya laviwa maloyara swi lehisi swa kona ntiyiso ni mi twele papa ni khensile swinene ndhawu leti ta hlayisekani ku tiya ku hengeta no inkomo lava hi bula na vona mingisero munghana Nona FM hosi Mdavula lava hi bula na vona kha hi languteka timhaka ta ngoma ni khomeli ku va hi nga kotangi ku va hi ku nyika nkarhi wa ku va u vutisa hi ndlela yeleyo kumbexani swin'wana swa leswi vufambisi va nga ta swi languta ku xincinelo lexi xa hina xi fanele xi hi pfumelela swilo hinkwaswo leswi hi swi lavaka ni ta vulavula na vona va kota ku endla ku hi kota ku xi hi pfumelela ku endla sweswo hi ndlela leyo 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa ku ya mahlweni ta ka riqingho rero kambe sweswo mingisero me ta swi endla loko se hi sungula hi twa ku mahungu ya misava ya ora yambirhi ya ta va ya yimise ku yini la a masingita mall ni nga ku nga mphensa vanhu va ya hala na hala kambe lexi ni nga xi xiya i ku vanhu vo tala va na vuvabyi bya tifoni i le ku fambeni munhu i le ku tlhaveni hileswaku swi nge koteki ku i munhu ni tshemba na lava vo teka tifoni swikhwameni a va ha ri na wona ntirho a va ha wu kumi nkarhi wo teka xikhwameni ku a ta ha ngheni xikhwameni tifoni ti tshama lavokweni munhu ni le ku fambeni va kha hambi phetini foni rili hambi phetini tsaleli WhatsApp hambi hafu ku bila wena yan'we hlekani lowu mingisero munghana Nona FM na ku teka riqingho ra wena ni twa ku khometi timhaka kambe sweswo hinkwaswo a ndzi ka ri ku kume mahungu ya misava ku ya ta emisekweni ya awara yan'we hi hafu ku bila awara yan'we sweswiwani na vongi wa mun'wana timaleke ya vongi hi sweswo mingisero munghana Nona FM na n'wina ku ya Afrika wa vulavula 0860002543 u nga tirhisana mathevula dp@sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle hi ku ti mingisero me ku kwala ka ko timhaka tingani hi ravuntlhanu leri ravuntlhanu ra kahle mingisero wa munghana Nona FM siku ra vu i siku ra vunhungu leri ra vunhungu ra vunkombo ku a ni ngo haya ka Comrades Marathon ku hela ka vhiki ka Comrades Marathon lo lava va tsutsumaka mawako na lava ya ku va bona hina swi pfumelanga swi koteki a swi koteki kambe a hi ti wena mingisero ku khometi timhaka ka 0860002543 na mhaka ya ngoma u nga vulavula hi yona nga tsaka ku twa kun'we mi vulavula mi yi langute hi tihluri n'wana mingisero loyi nhlekani swi tikomba a ni le giyani mina se loko ni nga a swin'wana ni pfa ni nga swi voni kahle la kambe hambiswiritano a hi ku timingisero ra mina le ka 0860002543 ku we u ri yini hi ndlela yeleyo hi nomboro nongonoko Afrika wa vulavula ka munghana Lonene FM makomba ndlela hello un'wana mingisero nhleka hello mfundisi minjani na pfukeni a khensa
timhaka leti nga na tona ta ku dlawa ka wansati va nga dlawela H_I_V oto timhaka leti umkhani wa mhani ta vava hikuva ti endleka ni tshama I'm sure about 15 minutes drive ka fika kona and swi sungule mavhiki ya ku hela ku dlawa so yin'wana xin'wana then ku landzela hi mhani un'wana va mi duvula va mi duvule Xikwembu xi va xi ri na yena survive a kote ku tikuma a ri le matikwani exibedhlele mara lava nga swi vona va ri timhaka leti ti ta ngopfu ku survive ka ya a swi tiyanga kambe xiphiqo i yini i madzolonga kumbe vugevenga n'wana mani ni ta ku i vugevenga laha hi tshamaka ko vugevenga byikulu ngopfu vugevenga byikulu ngopfu hikuva xana se ku sungeni mhaka leya patroli mara ku cinci nchumu kahle kahle Bushbuckridge n'wana mani Bushbuckridge vele vugevenga byi tele loko mu Bushbuckridge phela mi vula ndhawu yikulu ni vile so Bushbuckridge vele vugevenga byi tele na ku xisa mkhani wa mani hikuva loko swi tsema from marito ku hezeviyo na game hinkwato ndhawu leti loko u fuku vutisa ku ta vugevenga byi tele n'wana mani la a ku dumile no vutisa swi nga vutisiwi na vhiki leri nga hela loko ni ya mbombela ni nga hindza va ni byela ku la a hi ku hungasa kona a ku ri mariti a mariti na swi tiva ku na loko wo poceriwa hi thayere loko wa ha cinca hala wun'wana wa tata chuchi hala loko ku u ka ku hayi na wena swa fanele ku concini na swi tiva swe le mariti kambe a ni nga tivi ku xiyimo xi bihe ku fika kwalano xiyimo xi bihe wa vona ko mariti vhele hi le ku bineni hi ku laha ku ni Yusef ne loko ri le Yusef ka ku kawura ximatsu vone police station mi xo yisa batile wu nyanda ye vongota la Yusef va ye va mi xo ka fika vo 12 lembe leri va nghenile so swi vonisa ka vugevenga byi tele ka yena ene loko se byi tarisa se swiphelo van'wamabindzu va ta rhurha va ta famba ene loko va famba se mi ta xin'wana na xin'wana mi ta fanele mi ya xava kwele a timall ende a hlupeka so ende vanhu lava swa ku va pfuna a va swi voni futhi ku nga no mani ni mi tweli papa kheteli so inkombo to mina khensa ka tika loko mi kha mi yiva mi va mi nga swi twisisi ku mi le ku tivangeleni xiyimo xa njhani mi hetelela mi tikuma mi kha mi hlongola vapfhumba mi hlongola van'wamabindzu kambe un'wana ni loyi mi yingiseri ni hlekani aye Kubenguni. Hi vatomi kwihi papa? Hi pfukile minjhani? Hayi hi twa n'we mi ri yini n'we? Ya na ku xivanyana ya ngoma nyana. Ya. Ya ngoma yona yi kahle ku vana va famba va ri nawini va pfumela ku va nga ya va vona swin'wana na swin'wana swi nga hela ku swi vona kwale. Mara ngoma leyi yi nga ku va busy ngopfu hi ya vitana stress ta ku tin'wana ti le henhla ngopfu mara ni loko ti vitana n'wimiya ka leti mi kota ku tona sweswo a nchumu to ta dura kuma ka rin'wana ya humesa machupu ma vona na yo ku mara ni ngo a hi xikolokolo nguvu ya Pitori makwama ka va vo to ya ku ma strong loko zoyima ka ta swi migiviri ko tala ni mara mina leswi ni vulaka swona i ku loko n'we mi vona inge onge a mi swi koti a swi sindzisiwi ku mi nga yi a hi swona hina hi vula ku na ku loko va endla swo fana swi va kota ku tala lomu tihosini ta kota ku twala ya price ku leswaku vo ti-charges va nga zangi va teka komisa hi tikele ente yes ente mara very hi ku ya hi ndhawu ezita very ku antivi ku mi le ku mina Mpumalanga kumbe mi le Limpopo mi le ku Limpopo la ka Mphakana ka Mphakana nchumu na nchumu a ni ngo veri tanihi tihosi tihosi ti hlangana vaaki ku twananiwa ku hayi nan'wa ka ngoma yi ta biwa ku ta hakeriwa 5 ivi n'wetani hi tiku mi twanana ku mi ta hi kota 5 kumbe mi nge yi koti ke u ta yima na khashana close i 2.4 na yo a ri ta vona mina n'wana la ya ku n'we yisani n'wana ya dya vuswa yisani n'wana ya dya vuswa yawa malembe fikile inkopo papa khetsa swinene
I can't. 0860002543 tabuya isa mahlweni ta kalexi. Manbila la mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula. Ile kamgana lona na FM kumendele kwa shala tweak suka studio 1 agiani kutisana ngana kwa Africa wa vulavula kamgana lona na FM. Ile ka 0150860002543 kumekandisa rituka 0657443911 kumbe utirisa mathebula dp@sabc.co.za. Mwana mingiseri hilui inhlaka Himamkeri kamgana lona na FM inhlaka. Hello. Manitwa. Himamkeri kamgana lona na FM inhlaka. Yesona baba ngileriswa ile ziningabona lesi sa ngoma lesi bana batsongo sinene kolomuka bo 6-7 abangwane 7 abana ende sikele sona lesi yawo mesubone kwi mesubone kwi anitiwi unde njani kurukumbadwa itwala na network ye ingar kahle kambe absurdan 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula ile kamgara lona na FM makomba ndlela tsundzuka hiku haxala twi Xitsonga xa nhlawuliso wo sungula hi lava ku twa n'wangulo wa weka timhaka ti kumbe ti i vulavula ririmi ra njhani na mutwa ku wahi a nga vulavuli rona le ori dyondza leri a ri vulavulaka kambe na mhaka a hi tweni mingiseri 0860002543 inhlekani himamukeri kamgana lona na FM inhlekani loko na ha rindzele loyi a taku hi le moyeni i mani twa lava va nga tirhisa X ya ri khalanga mhaka ya nhlangelo ka eka vandla ra ANCDA a ni voni xihoxo mina kambe na kanakana ku va ANC endla nhlangelo na mavandla yan'wana khalanga onge ku nga va ku ri na mphakelo wa xiyimo xa le henhla eka ntlhanu wa malembe lava taku inkomo i Wallen Nyiko Baloyi un'wana mingisirelo hleka hayi buthat buta mina menjani hayi fukile njani buthat mina khen makhuvela kwala ngamba buthat mina ku vulanya ni mhaka leya vana lava nga dlayiwa Pitori man ya mhaka leya buthat ya vava yi twisa timbilu ku vava because mavana ku hlayiseka ka hina a swa ha tshamisekangi man a ni swi twisisi kahle ku loko se munhu a va na mbilu ya hi ndlela liya ku va ku endlekale yini so na vuhlayiseki bya hina kahle a va ha swi tivi kahle mfumo wa hina ku kahle ku endlekala yini hi swibamu leswi nga lo tala tiko leri hinkwaro leri a ni swi tivi kahle ku endlekala yini man buthat loko mo ku mfumo wu endlekala yini hi swibamu leswi nga tala tiko hinkwaro kahle mi la ku fikelela yini hi ku vula sweswo ni zama ku vula mhaka yo buthat swibamu leswi swi nga tala la tikweni a ni tivi ku kahle swi na nkarhinyana wun'wana a va zama va vula mhaka ku swibamu a va swi tlheriseteli va swi vuyisetela mara swibamu swa ha ri ku taleni buthat a ni swi twisisi kahle ku mhaka ya kona kahle swibamu leswi swi ta swi huma hi kwini ku endlekala yini so a ni zama ku kahle mfumo laha wu fanele wu vonanyana swin'wana mhaka ku tlheriswa ka swibamu leswi no kambe lexi ni lava ku xi fikelela kusuka ka n'wina i ku miri swibamu swi tele mi fike njhani kwalaho hi ku kahlekahle mavulelo ya mina buthat i timhakeni to kahlekahle a hi swi tivi ku swibamu leswi swi ta swi huma hi kwini hi ndlela yini swi nghena xinjhani ku loko mi ze mi kuma ku vanhu va dlayiwa hi ndlela leya a hi swi tivi a hi swi twisisi man na me swi nyika question swi ta swi huma hi kwini man twisisi ku swi ta swi huma hi kwini swibamu sweswi because a ku ri na nkarhi wun'wana buthat a va pfa va veka mhaka ya ku va ku swibamu leswi munhu a nga na xibamu xi nga ri ki nawini a xi vuyiseli a xi yisa police station hi ndlela yaleyo mara tile loko mi tshameni buthat man a ni twisisi ku kahle swi ta swi huma hi kwini ku endlekala yini na swa maphorisa swibamu a swa ha ri ku tirheni so swibamu leswi nga kona swibamu leswi va duvulana na maphorisa ntsena ku ya dlayiwa na vana va nga endlangi nchumu se swi hi tele hi nga ha swi tivi ku fanele ku ya hanyiwa kwini na vana va hina va ha ri safe phela so swi hlangahlangananini man buthat man na metro papa na metro leswi mbulaka so
0860002543 anti ku fambise kwini mingiselelwa kambe a hi twa ku n'wangulo wa wena u yini ka 0860002543 hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo 0860002543 a hi twa ku n'wangulo wa wena u ri yini eka mhaka yihi kumbe yihi leyi nga na yona enhlekani aye good dad aye mpukile hi pfukile ngobo ipfukile good dad anola kuhluphanyana ish na problem nyane ya ma 350 mali n'wina na ma n'wina na ma hi ku mi ri na problem vula n'wina ma mina n'wana wa mina n'wana wa mina i birthday loko a birthday ya good dad loko a pfuka nampundzu la ku tsalisa 350 va ri inani i tsalisile ranga tsalisanga na sweswi a nga yi kumi leswaku yi nga va yi tsalise hi mani hold hi mani i problem ya meya leyo kambe va lava va n'wi byela ku yi tsarisini a ni va ta n'wi byela ku yi tsarisiwe kwihi u tsalise foni loko u tsalisa hi foni yi ri yi tsalisiwile loko a ya ka fasa va n'wi nyika nambara yin'wana nambara leyi va n'wi nyikaka yona loko a yi fowunela ri ngo pela dyambu heta airtime mahala a yi khomi hi munhu a yi endli nchumu yo ku yisa la hi ku yisa la va byini kuma munhu wa ku hlamula ka hi tisa u nga swi nga leswi a ni ri u tsalisi foni mali ya 350 na sweswi loko a tsalisa yi n'wi byela swa ku i tsalisini wa yi hola mara ya nga le ku holeni hi yini ka sasa yi kotanga ku hi pfuna lava ku twa ka n'wina ku se leswi se namuntlha mi nga lani mi ri leswi hi nga lamo yena hi lava ku kombela ku pfuniwa hi ku vanhu va ku tala hi va vona va pfuneka hi mara hi rhange hi ya ka sasa hi ku hi yo yi nyika tipeceni se laha 350 u ya kwini u ya yi kuma koka ka sasa yini va hi nyika nambara yin'wana loko yi fonela yi ku byela swa ku khoma pressa mani u pressa yi karhala yi heta airtime ku nga pfunekanga nta ringeta ku mi lavisisela mani hi twa ku hi nga mi pfuna njhani se yaleyo i ya n'wana wa n'wina ya n'wina ke naswo swa fana me ya me yi right na tirha me ni twa ma ku mara loko mi sungula mi te hi na problem hi 350 mina na n'wana wa mina a ni ri 350 a xava leswi a swi lavaka me ni endla kun'wanyana hi mhaka yo na problem me na n'wana wa mina seswa mina ni khensini hlayisa nkarhi wena mani nta vona ku hi mi pfuna njhani n'wana mani nkovo alright khensini ezwala tsakhetsa 0860002543 nongona ka Afrika wa vulavula ni pfumeleni ntsunguna no ndaya laha ta va yeteka riqingho ra ri ku ya mahlweni andza ka leswi eka la mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela lo sala timina ta nkaya ntsena hikuva hi fika makumu ka nongonoko lowu namuntlha ku ri Ravuntlhanu n'wana mi ya ku aka Comrades Marathon hi ta ringeta ku yingisela swiviko ka Munghana Lonene hi tlhe hi vona ka television hi twa ku swi famba njhani hi mi navelela mikateko famba ni mi ya tsutsuma swi va leswinene ve ri Afrika-Dzonga loko ta ku vutomi bya byi fambe kahle u nga hundzi misaveni u nga tsutsumangi Comrades Marathon ku na van'wana hi ku va langutaka na swi vona ku vo to ze va ti fambela swa Comrade swi nge fiki ka vona kambe a hi amukeleni loyi nhlekani hi pfukele mi njhani papa bona mani vulavula na vavasativi ni fana ni la Pitori la bot a ni zama ku fona ni ku bandavizita ni la ku vulavula liya tingoma se nkarhi wu zo ni famba mata khalanga a ni la ku tiva ku ka ndzi vulavula hi swa madokodela ku madokodela ma nghena ku cheka na ku vona ku vana va va hlayisekile na swin'wana na swin'wana madokodela lama ma chekaku swilo leswi khalanga i vanhu lava va nga cina ngoma kumbe se ha swa ha langutiwi swo fana na sweswo a ni la ta twa fika ka ndhavuko na tsaka hi ku mira mi lava ku swi twa kusuka ka Ndhavezitha loko ri ku swi nga swi cincini ka vula khaleni loko ku ka ha sungula minjhekanjhekisani leyi a ku fikiwe kwalano ka ku ya lava nga cina ngoma kambe a ni tivi loko ri ku swi vuye swi tlhe swi cinca futhi no a no la ta tiva ngopfu kwalaho khalanga a ni loko va kha va ku na minkarhi ya cinca na swa timali swa cinca mi ta kuma ku nkarhi wun'wana hi salela ndzhaku hi ku pfumala vutivi mara
kulandelela Afrika wa vulavula va kha hi dyondza swilo swona swikwa ni khetsi ngopfu kalangana ku twa ngopfu sweswo kambe n'wina mi ta tsakela ku yini a hi nge ni nga mi hlamulangi a mi ta tsakela ku ndeka yini a mi ta ku kambe va vitaniwa yini vanhu lava vo ka va nga dyangi ku vusa kumbe a ri tirhi ka xiyanimoya ma hi nga ri tirhisi vito leriya lero ku nga ri vula ro va nga dyangi ku swa loko vo tirhisa leriya rin'wana va nga fika va hi pfuna va ku hi va rhukani ya moyeni loko munhu a nga vula ni ha tiva ku wa vonaka hambiloko mi kota ku n'wi vona ku loyi nga ka nga dyangi vuswa na hi mavulavulele nyana ya kona ku loyi nga ka nga yangi a ngo va timhaka hi ri vavanuna mara mi n'wi twa a hlamula ku u ntanga ku wa swi tiva mara a nga na vuxokoxoko ngopfu loyi na vona vanini kha hi tlanga swi swa tibolo hi kota ku swi vona ku lowu o hlavelela hikuva swi tivi van'wani va vulavulanga xona swona se that's why lava hi swa swo va dyondzeli sweswi swa vuongori se va ku famba hikuva swi tiva ke no ni mi twela hayi no hi ta hi landzelerisa nguva leyi ve ri va ta sungula vhiki leri taka ni tshemba ku kwala vhikini kumbexana hi nga tlhela hi va kuma hi ku ka ha ri na ku na malembe ke lama ma nga pimiwa ku vana lava va fanele va ri kona ka ngoma leyiwani ke a na ha va vutisanga xivutiso xolexo se ni tshemba ku hi ta tlhela hi va kuma hi va nyikanyana kumbe ko va ntlhanu wa timinete va hi basisela sweswo ni ta tlhela ni va vutisana sweswo mi swi ringanyetaka na khensa khana nga hlayisekani van'wana va kota ku nghena thank you inkomo kwavo hi khensile swinene mi vana ku hela ka vhiki kahle mingiselo me inkomo mi swi twi loko va kha va vulavula xihlathi ku ti mzamani ri senga i tshama ku ni vula lowa ka bevule i tshama ni fonela ku hayi i minute minder njhani xi nga hetangi na minute hi ku xo ti xi xa ko kambe mi swi ri tana hi amukeleni n'wana mingiselo loyi nhlekani hi pfukeli mi njhani papa hayi pfuka hi matimba lamakulu swinene laha mihlavya na masa swi vona masa swi vona xi xoka mi nga xi voni a xi kuli ta swi tiva sweswo khalaka me la vona hi ANC na ku hlanganelana ka ti-college leti va ti vulavulaka leswi ni swi tisaka laha South Africa hinkwerhu hi na mihlovo yo hambanahambana ya vanhu so ANC yi na 40%, letin'wana ti le kule ngopfu na ku fika ka 40%, a hi swona so swi huma ka vona ku ri va lava ku tirha na mani mara hambi o lava ku tirha na mani loko na mani o ka nga lava ku tirha na vona swo fana na noto swo fana na noto ku ri kahle lexi nga endleka i nyimpi yikulu ngopfu ende ku vhota ka hina leswi hi nga vhotisa swona a hi la ku vona swi swo fana leswi ku ri va nga kota ku solva njhani me a ni tsakela ku ri yi tirhisana na DA hi swivangelo leswi DA yi na almost over 20%, a hi swona ya loko yi hlanganela na ANC ti ta ku 60 something valungu hi hanya na vona valungu hi va kume kwala valungu va hi kumela ku ri valungu i vanhu lava hi nga ta hanya na vona vutomi bya hina hinkwabyo swi nga leswi munhu loko a byela ku ri wa ha zonda mulungu ku ri na reconciliation endzhaku leyi vulavuriwa hi swona swi hela wa ha khomele leswi swiya a ni swi tivi ku ri u lava ku endla yini sweswo hi mhaka sweswi yi na 20 something percent loko yo nghena laha yi tirhisana na ANC swi ta va swa kahle lava van'wana lava ni va vonaka va fome ti-party hi enga va fomang party hi ku tsakela ku ri va lava ku tirhela rixaka ra Afrika-Dzonga va fome party va endlela ku ri ANC yi wa so va lava ku tirhisana na yona njhani na metro ma ni twisisa hi swona hayi swo twisisa hayi hambi o ka nga ngheni ko twisisa ku mi twa na mitwa so xin'wana xo hetelela lexi ni lavaka ku xi vulavula ne ni twa vanhu vo tala va vulavula hi maphorisa va vulavula hi government va vula ku ri yini a hi pfuneki maphorisa ma tirhi phorisa i munhu ri fana na mina na n'wina Mr. Mathebula ya leswi endlekaka a xitarateni xa mina phorisa a ri swi tivi mara mina leswi tivaku ile
mi ya reporta mi va mahlweni mi ku xilo lexi endleke hi so ku na vanhu vo tala va nga khoma swibamu laha hi va tivaka mara vana community a hi va report kumbe a yi police station ku na xibamu laha fanga mi ya xi teka loko se xi tirhile hikwalaho va tsutsuma va ku maphorisa a ma tirhi swibamu swi tele swibamu swi ndleni a swi tiva ku ri vanhu va na swibamu laha hinkwenu a ni vona xi hlupha masa swi vona swi hlupha hi laha swi hlupha hi ku mi kuma ku sweswiwani waya i ya byela Brian he Brian Brian i phorisa rin'wana ri tivaka la Giyani ku na xibamu laya se loko ku na xibamu laya ivi Brian a matshan'wini ya ku a khoma a teka xibamu a ya byela luya ku hey phela phete i ri wina xibamu ene ta stel masvo se va go swi vula ku phete se wa karata i van'wani va hehla ku swena i xo sungula xa vumbirhi loko xin'wana xiphiqo xi nga ko van'wani va ya va vula ku hey Brian ku na xibamu laha ivi loko se va xi kumini va ku tata nyika vumbhoni a nga hala ku ya nyika vumbhoni ku ve i yini a ya vula ku a pfula na so loko mhaka yi ri so ne swi vula ku ri xiphorisa xa hina a xa ha tshembekanga hi sweswi va hehlaku so na community na vaaki va tandla swo fana leswi endliwaka hi maphorisa so swi lava mfumo wu teka maphorisa lawa wu va yisa ti-training wu va yisa ti-counselling wu va fambisa tindlela ta rihanyo va swi tiva ku ri va tirhela mfumo va tirhela vanhu a va tirheli vo vona so i nga va swi tivisi ku ri lava nga kona yunifomo leya blue a hi ya yena yi mbalele ku ri a vhikela mina muaki a hakelaka tax loko mi ku yena kasi ku sindzisa ku yini loko munhu a ya pensionini a ri phorisa va teka yunifomo leya ku mi famba na yo kaya i tshama ni swi twa mara lava nga ha tipensioni vo tala ni tsakasa hi rito rero ka ndzi tshama ni swi twa ni khenseni makuva vuhlayisekana ni fambisa sweswo viyiseri vaviri i rhandzi tsasitwa a yi chayisa mane chayisa mintsero mena kona kona wa humelerisiwa Tindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fana hi Msumbuluko ta va kha hi mitisela wona nakambe hi ri kwala a studio 1 a Giyani ndlela ile mara ku hela ka vhika kahle a yini ni ya vona ku vafana va yimela njhani loko va tlanga na xipano xa Nigeria madyambu lawo eve hi languta ku lava va cricket vo va ndla njhani na voho ku hela ka vhiki loko vele mi ta tsundzuka ku vele ka T20 World Cup leyi nga halaya a Barbados halava va Jamaica halaya va West Indies na le USA ku halaya se i swin'wana swa swolo leswi hi nga swi langutako kambe ke i mana nga rivala ku timhaka ta Comrades Marathon va na ku hela ka vhiki kahle na xipano xa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga va yili fambeli Jabu Baloyi lerile yi tsundzuka ku yena hi ku a nga ndlela se lava nga ndlelangi ku ni nge vuli ku ni nga ta vula ni ku ve yi kona kasi a va hayangi kona sabe swi tani ministro men para ku hela ka vhiki loko nene mihlayiseka nongona ka humerisiwe hi Tindani Eric Mavasa a tshama le studio 4A a Polokwane kasi la Giyani la ni famba na nkulu wa munhu Sunduza wa Kaminga na tatana Patrick Shai havumbirhi ka vona va vona leswaku ni kota ku twala kahle amoyeni mbana siku lerinene ni tsumana wena landela andaka mahungu ya misava tata mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo